bwako nwithirite orena ntuku ijega narua iri Jumatano tariki 8 mweri jojo ina mwaka ni 2026 nimbeto akabu mudharimi mwananiri wetu na njira mathithio ni Paul Gujiri kango shugiri ngathocia mwanya ni bwega muno ntumba gwitana mbere gwitana batu ikinya inya ogituthingata gire mitandao ya kinandi kwa mukira ntito bura igotondoka kuma dena odena guntu kadetuneka amiro o mi account amiro na Kenya ngima amu nontubwaku ni tutukite nyombe nteto era iri negweta kadetuneka amiro nontuba gitumikeu kumakereni kirewena kimoni. Thank you very much. Narua tukumanganitie manto kadomba amu narua nilio tukethira tugikunenkeria rugono rumwanya narua tukimurika gututira kuthetera gukayira kuririra kioto kia kana gakaije kwegita thirikari na ndwangi mwanya inya shekindigoro nishithirite ikithetera kioto kia kana gakali indere kana gakaije no mukatheteri kana gakaije no ukaka watanjara ninge gugaokeria tirugonoro mwanya duraniri na gutarirwa ni mwende laiboni indi twambiririe na matheta muthoro mungento juthirite juge kujirwa akiri municipality ya Meru ni gwitia kwa marei jaroje indi narua akiaria mubunge wa Northimenti Raim Daud na Riti mata akimeneria rwangiro Meruasko nikira kuga nigwitithia mari na ngarama ya roi gute sababu nganu ya gwitithwa kwa mari ya nande na rutite mukana jomorito akiri rwangiro kwagirithia mitaratara ya kuga roi kiri mutindwa jwa kangangi na municipality ninge kwena miama mari ya ngarama ya otoro igi mari ya roi ni riboti ya mwende olaibuni akiaria mathikone ya ndereba wawe Mitone Bure MP wa Northimenti Raim Daud na ukiririte bona na CS wa Mainya Thiguru ni Opiyo Wandanyi na nontuboka cia Kenya kuri na mauta ya beterori ya kwa na Thiguru ni kinya atine kando ira cietete na mbere kirindi ira cienda cia mauta ya akiwa waziri wa atino umenyo borwa ngiroro mauta ntwaro mbete Rais William Ruto na munini wawe kindikio swira thina entaira CS Opiyo Wandanyi. Unajua afadhali tuambiwe ukweli kuhusu mafuta. Alikuwa amesema hatutapata shortage. Tumeona hiyo ingine imekuja ile wamesema iko na sulfur mingi. Wanafaa waangalie vile watapunguza hiyo sulfur au kama haitadhuru tupate hiyo mafuta ile imeland. Because sasa tukianza kupigana kwamba mafuta ni mbaya, mafuta ni mzuri, nani anasema ukweli, watu wanahangaika. Jana nimetoka kutoka Nairobi nikitoka bunge nikakuta kuna queue line kutoka Embu kukuja Runyenjes all the way hata stations zingine zimefungwa. Afadhali tulipe pesa kidogo extra kulikuwa tukose mafuta. Shauri saa hii leo kulikuwa na watu walikuwa wanataka kuja mazishi hapa pali tuko na hawangeweza kuja shauri hawataweza kurudi Nairobi ama mahali wanatoka. Ni muhimu ningeomba rais na naibu wake Profesa Kithure Kindiki wachukue jukumu. Shauri inaonekana CS Wandanyi ako mgeni kabisa kwa hii wizara, haelewi kwamba tunahitaji mafuta. Shauri tusipokuwa na mafuta economy ita grind kama hakuna watu watasonga. Kulukia kiareria wite kwa mbili ya Ruirwa Mewase ariwa kone kuinyelia kari gitumi mbondie taureria kari maoni jo mbere ya wikira sheria hii kunto MCA wa municipality Caleb Mutethia kwa mawatho yani ya batere kwebelwa na mpwena kari batere kuinyelwa. Kulikuwa na maandamano town ya Mewas kuhusu maji na Mewas wakati ilifanya public participation mi sikuitwa hata sijajua na mimi ni mkaji wa town. Nimeongea na waziri Eric Muga engineer kuhusu shauri Mewas. Nasikia wanasema ni national government wamegazette. Ndio national government wakipatiwa rates na Mewas ndio watagazette na Wasrab. So Mewas inafaa ipunguze hizo rates, i-communicate na Wasrab, ikuwe a new gazette notice. Governor anaweza kuingilia hiyo maneno na anaweza kusema hiyo rates iwekwe kando kabla public participation ifanywe. Sheria ambazo zinapitishwa kwa ofisi
hizi sheria ni mbaya. Sheria iliyo kurukwa maofisini itiku involve mbunge wenu, itiku involve even the representative assembly. Sheria hiyo itedidia ikebui. Na most of the time ikadhukiri nyanga governor, ikadhukiri senator, ikadhukiri MP, ikadhukiri the entire chain. Kwa workers ba county assembly baraba guita either ke revenue board baguita either ke this sector each on the tier. Tafadhali we make sheria, make sure that we involve the people. Sheria ready the mewas tatoto liuga with authority. Sheria yune ungekwe mwaka kwedro kikao antu bakarende baraniri. Utemtu tayari kuria roje rura rukuro utumigwitiriria antu roje kuma chiringi datu obekire chiringi 90 3 times. Those are punitive sherias na mheshimiwa Laimu, najua wewe ni kiongozi wetu. Hilo jambo tunafaa tukae chini to make sure that hiyo sheria haifuatiliwi. Kiripotera Mero TV kumabore mbeta wa mwende walaiboni. Oria mubunge Raim Daud na MC o municipality Caleb Mutethia Kibuko baitite na mbere komeneri tagari ya mewas gwitithia mari ya roje kiri akari ba municipality neyo mutindo jokangangi na nandi akari nabo bakianira metha anteto amu ne bashumiritie konania koria kung'ano kwao amu inya bakishumiria kiri mandamano bakiroria mata ningi bakimeneria itagadere regwitia kwa ngarama ya roje na ria amu bauritie sheria ningi mawatho ja kwithira jagitegerwa jethireti ya kwinyilia mokari indi ni ja kuguna akari na biashara municipality ya Meru. Wende mutumiri oro nyomba ndeteri bill ya road ya 25,000 omweri watanano kwana no gwetero nyingiri ithandatu ito kwenda kumeimbiru ero gwita utakore maroe uteko anda roe uteko thambia ngare utengo gwita roe iro nyumba yake lakini were wa 25,000. So you can imagine 25,000 bill roe ukori ethago kundi antori bonde roe ethago kuri maroe kana na to kuthithia roe ro. So ito kwenda kumenya ibia yongwa iweta na mbere twero ne onto bill itetie na at the same time no to bill egaitia kinyaro ruo to rona daily roro etwa kwejo tuko anto ba mami muthenya tero what is devolved kwa roje ro devolved tuburi ko sort our water issues at the county level through body yetu ya mewas, and there is another body kuitwa WASREB from Nairobi area yongerete roje in the counties. So atokori na relationship ya WASREB na mewas area in terms of the constitutionalism. Ananchi kwetherwa batekomba korea roje. Roje is a basic need. Roje is a basic need na mtu kwetherwa ongeri roje ro bile kongero iyo ni unyanyapa. Na tori ugatere bari uga ibadhitheria public participation. Iba totomerete message thimone chieto bagetwira bill ne rongererwe. Niki totona message kuga guketherwa kwena public participation. Itobayete 7 days. Next week on Wednesday together tuyaja kenda batwira the way forward on to betu iba kuria thina mono rojo ruitetia mono na itokwenda that explanation at least kida ikuitetia roje ruitedwe in an agreed in a gradual increments tekuitetia roje na 300% then and twethira twakira tu. Roje is part of our sovereignty na to ready to use that right and that dignity for us. Toka umera tuinde na toka make sure otege ntoge kenderea mwanka todhikerwe. Ananchi na itoko make a clarion call omto wonde aumere ndukwe Jumatano bedro batera ita bile unaito kuga inya tokajo kia etagari ara gweta inya kotini no ntoe edro bari uganga iba gazetere ina ba gazetere no anere inya gazeti notice eu togeta kotini ara twere magistrate atuitere nyomwere with a court order nonto antobeto atongeria bara tukwetho atwinabo ni atongeria bateko makera mwananchi wa kawaida lakini araga kuthikira ntuko mugwanja ciathira town toinga yonthe na roje na ara muuro twakuranga pipe cionthe ira cikujanja cietu na twite kinya muuro na ara rumite toruikie na ange no nturoje irwao roje irwetu
Kakitino kau speaker munini wa speaker kiri county assembly ya Meru Mwenda Ali na MCA Duncan Kangwana ni bameneretie kiraba kuga ni thirikari gukirira arethi muno ndwanda cia nyambene nitiania embe na ntere imunya cia bori baraba ithirite bagitala sara inene nonto bwa gutabarikia kwamba bwandithia ningi bamwe bao bagita otoro inya nyuma ya wirane gwikwa ni thirikari kuria mari ya sara kiri arethi ba gutinya shiringi emobethirite bakiamukira na ria Mwenda Ali na Duncan Kangwana na ndiboritie thirikari kugia mpwi ningi kutigira marini okinyira arethi kenda nabo baitana mbere gucukiria kiuchumi ebainya kimuturire ni riboti ya mwandiki wetu Nteto Mukiri Nkonja na maitho tamatame akaunti ya Meru irio nterese bore tiania mwenembe na muno utabarikia nterese tiania nembe endere MCA bakumantere sembe areo deputy speaker na kinya are MCA wa Njia Ward nwe Mwenda Ali bawatanirite na MCA wa Mawa Ward Duncan Kangwana ende ni baurite thirikari kirathi kine tumimo kathai ni anto barabonde baringekete ni mutino yoyo maitha bombe kwithia ni bakuriwa ng'ombe cio isokwe na kinya ciari barabatete oturobo na bombe kwithira ni bakuriwa kwina aciari bombete ukua batiana bo itwara kwitha kuna thara ndata ikuona ni family ira aciari baraba kwite na baraba thoma school ba support wa ni aciari bara na interview byaura no tonde kwitha kuna handship ni muno ki family ira no baremeru kuthomethia ni nyoturo bumwe uni burankiro mba thirikari bakiolelie kutukaria ibata ba collect data mbea bone baraba school ana bendelee kuthomethua thirikari bathomethia thirikari ni buthinya scholarship Ote bangi babati kwa compensated mbere antu barabombete kwa affected by budgetary barasiari bo bakwite ana bari bathome na bakinya warasiari bo bakinyithia bara ng'ombe cio ciuriti ba compensatwe nontu nkolele nkona area cia rent na semi rent thirikari ito compensate antu na ng'ombe lakini ana kune antu bakwite ibe kwa bati compensate ba bakwite antu ba compensate na ng'ombe ana bo bathomethwe iba compensated ituwire mwembe na muno mutiania na antu baburi ibakarwi thirikari gwe thirikari no karia maisha yantu na into byantu no ntito aero handi riu bakiwa ngwe thirikari ni ukaria mwingi na into byo na riu ende ne boya bakomba kwethera bekaru boya na bakiwa thinengi hiranene interese Rwanda kuri na mweni we yiritha kene bibi embe na ng'ombe iritha swa na kwethi kithaka ki miunda yawe na kuntuku ni bakuwa ni kumaitha bomba kwethera kinya be kilokira no sitha ona kinya bakiaria mantu ya koni kamera wa Owaso Trading Limited irithi nenge twinio beltira na mtura na verdict ndo verdict baba nji bari kumera miunda ne na oyete miunda illegal ndaito shogere ngavana nkatho no ndo nambirie process eco repossess miundera iteki Waso Trading Company na mtuni ilani tomwa tumwereza kabila ibi ya Meru na batu tura tongeria twakaria antu betu twakaria miunda etu na ito were nyare ingi kamera idito miunda netu no ndo verdict boba ko yabere ni kamera cio ba idete runguru acio tuwaringi antu mete kube yete kurithia nawe tu ibaume nonto ithaka ibietu biu by security nonto life is one of the fundamental right ya binadamu na thirikari ngwira nene ni ukaria life of every citizen Nkiripotera Meru TV kumembe Beta Mukiri Onkonja nayo matura ya Nkamia iri wandine ya Thangatha ni yatuikite ikurungu bia urugi na wendia wonsho biendege ni watho changa na aria nandi akari bashumiritie bari na muthuro jo munene kiri maandamano ja kuolotera chibo na munini wawe ni kira bakuga ni gukirira endia bari maturene arugi njorua ba nchobi endege ya changa nandi ne bauritie itagareki watho kujukirwa barabonde bagusika akiri changa chake kya urugi na wendia bwa changa bakiugamu ninyangitimije ninge kyoto kya kanaga kaije muno mbeo imbethe ni riboti ya mwandiki wetu Nteto Kumatiani Adams Muturia wa Therenja.
Ane akarimu nondu kembethe kuma nkamia wondi athangatha gicombe gatiganisti bara bachumirite na kumba kwithaikia matheta yo ikira bakuoru bakanga ibwethirite bokingia ntereu bakiuo ntuku bakwitha bakithika mtombete kwithira ikuo kumania no nyui bakanga watu angame tukutuikanga atubeta bakutuikanga tuthika no ntuku otuntuku tukuthika nkamia nima na kinyaro tuko kwa mtu mmoja akuere okerua nto wale ko last week tutika leto ankambiere ko ntuku enge leto kwa mama ngenu ometa kangene ale ko wende watu kuatere bado to ale to ya tumanga mekanga ketetea ko tesi botukula nuwe otesa botukula nuwe otasa ka tukula nuwe ka tukwa mbi kanga nto bolabo tozorete na inya pio ikai kento tawakanga twino tongoria butekwo pio no nto askari arera mana atano anto bakanywa kanga anto beto bakuikanga tutona askari ete mombolesi ibatu tweta muntu akendia ngoko ekekenda thika muntu ronge turenda kwera mpolo naterwa ria karanga ndi askari barabara ankamia na to barabara ankamia ngoira bawita tothire rwento kiraeta wanchobi onde musiari wa ankamia na birambonete ankamia au burubi ana baba kuwa kaba ikerua na bandukio kyao nonto ankamia atweterete ikothokete ana bao tebyo bakuwa bie norongo kinyambi nondo bo bakabwetoka bwetherua bwo bwabua yega thira wanjo bia gathira wajora bwa to bie gathira bwabua na mpolo batu na do mara bakadira na mpolo na to sapota akuthiria twetania nueto amethiria buru kuringana na karibe betherete bakimeneria atongoria bokari kuntu kuu bara bakui betherete buru bakira gwitha bakithiatiro riba nchobie ire bagwite na ndino kaitito ithira na mbere ite manta mendene itura riu fatwe kethira tutomba kulwana kaka nene ankamia atubeto bara makutuika anga no tubai atubeto atuboraka iganga bakura nima bakashia tonto kutuka mudaka imekura kura iganga tatia na baba na baba ne michuka tatia no to muta kura simu tatia igora sia kora kingini wareko turuwa tereba turuwa turuwa kedra kuturuwa kanga eko Patu evre Jumatano tatu kwa namranima anabeto bazukuru bacho kera chiodene bya pulu bacho kakoza lota wata wera munene akwera chiari abare mini anabo ndendo kwera mochi nuwa mpolo mwana arenja no mochiari chukuru no mwalimu atola kianina no chiba na chikare bara kwa totakwa na karibaba wetete thina kanga kendi bombete kwithira betu mantu makire thirikari kaunti ya Meru ira bakua na batene buru na batona witi na mbere bo bakiurenga bana mutumanto evinga kumba kwitha kiuma torona kumba kwitha gita kuntuko utira bakona mirandi mwanya witi na mbere dispensary to torona dispensary ko au sawa maternity kuma torua maternity ne mudaka kala ure ito tatia Hawa ni katu kuroba turoba katu tuedhingia ngaba tuedhingia na kuondeare atulikane watu waremo tumatwara sibitare etiona ndawa twena entukete wa matanete twakero imbe kwa kalaure erwarete nyumba daktare kolala erwarete matanete ra ego chonio tomeareria ntuko erware nyo yare mbere kwenga muntu atawakawera eraro imatalete kawera ruwa di matalete alomba kwengwa gavana wa Meru County motumenya ruwa rata ile daktari batonya sibitarera tuiba kwa weta motindwa aweta mawa toria batu to batiganyere inge itoto la Meru County Antoine Dengeneriete idare nene ena denero no mtokinya umwe aero endene ya Antoine Denge nima no nde compound ne uya Antoine Denge tweta kinyana na baranduta na ba SNI to kaira roe kalenkoi oni ngomba eromba kenga bana weto roero marathoni ato support roero urueye
na ingunde na mapio ato support yo dembeza to atumira bothoku. Kiripoti ya Meru TV kumatiane Betanda Msimuturia wa Dhirinja. Kagitino kau akari kuma kireria iri wadine ya Nkondi ni bashumiretie kulalamika ningi bagitariria mathina kathomba baithirite bagikurukira ni kinyamara kya wagi bwanjira injega amu bagitariria jira imbaru ire shangaratenie ogendi ningi kiangaratania maisha ya ukawaida bwa mukari intere isha kireria na ndiro mbareo ni kiringaba na muthomi Njoki igotigera kirero kyao ningi gotigera barabara ni kuthondekwa ni riboti ya Dagara Waiguna. Kari na tori na baramono na tomiri barabara kuma Gachogi ni kugendera Kereria primary othiete bogatunga ndeni ya wandi ya Nkondi bakuthateikira bakugikuthukanga kwa barabara ino mono bakiorota drift ya Kauro Kamaye ira bakuga yakirwa tekerenge onto bora bokugi bangaratanitie ngenda na ukamati wa mana biashara nonto gutire nkari kana marori maramaru bagamithanga bomba gukuruka bantu aga tiebwelo thikano no kanega kwa gaya Etire kabite kano kana kadharu yakwa kaire nonto bakita nae bakita na waya meti tanto bagwokie makujo kogwe ndi tare mpaka poe kama iga bekere tabatugire waya meti na bekere gajimiti agwe guru Tukuru Kereria aga kinya kanisa yetu ya Kereria ngwa tutiona nkari ona misi ciaurire nonto nkari tiringagiragu bora ithete kibonde kwende impara na impara muntu aya na ukinyoka ana kiumia kithiru no mwe kurungia gwithietu agu Ankunia yako no yagwirerwo yini agu marori nawe titwariganirwe nda kwira wanarimo bongo bachukuria Kereria batiombaga koya batigagira bikibiki kwa kamoti ka komanda Mukariongi na baba kuthikinyaga atunga no anga bathiorokiro bakiorimba wana byo bochobete kinya bantu wana itonga kaya choberia ka Muthomi Njoki kirero twina kia gaba kerotithiria kia MC wa Nkondi gitonga kithoka ikira bakugegitarira tumaga drift ino atumire bora gotabateri na ikyo gitumiyo mokangire na baukorokera kinyamara kagitani gaka tagu kwa mwekuru mwe toka moti etiringa tienkari ringerogo na gutire bikibiki ringero bikibiki ni otinde kugikinja kinyogo kama yena ku itumaiga twayetu aikirwa tugwikirwa aithe kiomoko kukiriogo na buka akinyanto bakaya bakaringa mbichao uithi na ndarire yao tienkari kinyi atige kuringa Diaro makawaya mesika karuthagira bioroga kagiro biori kwajia twambira na konda gachaga na ukonete kinya bantu agutiumbika otete kendi kinya ikiriro kenera muno eno itango kwa ajete aruthira ndagacha ende bakirombe MC gitonga kithoka kugwatania na ngavana Njoki kubathondekera ndagacha ino rito kumutuma kwa ngavana wagumbecha ciaurire na thiere ngavana na yateithia ntu bakereria kwa njumura twinthe ino nio mini rondi ya Kereria ikwatithanitie matakiri na Nkondi tonga wa kithoka no ajira tuchamukirie kandaga ka watu chamukirie kere na ya tuchokerie kere turuthire no akabuja bujange bwega kanarie Muthomi Njoki ntu Muthomi atwirite njire no tutumira tuturira mukumbu ende mukumbura Muthomi atuturagia no yo kinya tiombo kinya Achogi ni kagitongo kithoka njira agakinya atibagatunga ndero kana ngavana wetu Muthomi Njoki akaya gaturuthira nontu gitonga na remetungugi utiebwa kuturuthira kuma Kereria wandi ya Nkondi gichigo munga kia Tharaka nkiripotera Meru TV rito kambita Ndagara Waiguna Rwa MCA niyo Micro and Small Enterprise Authority rungu rwa erekeria bo Henry Mwenda barutite uteithio kiri mwanya biekoro irinjira ya wokiria ekoro kiuchumi naria akiaria Henry Mwenda uri mwerekeria wa Authority A kana MCA augite ati ni moroto jwa thirikari gutigira ikundi bibia ekoro ni bikuonjorithwa ni riboti ya Mutugi Okiambi Gikundi kathumba kuma mjini Northimenti ni bigunikite na moritani kuma kirima bithaa rwang'ine rwa Mosea rutongeretwo ni Mwenda Rithaa uria niwe murungamiri munene rwangi ruru na nyumene riu bakirigirwo kwamukira mbeca na kinya macini cia kubaringa njeki kirigukiria ngugi ciao Mwitanwa uratomba gutethwa ekuru bakawaida masinani naja ujo twekoro into bira tomba kwewa ito ciandikire to small groups na twina groups inkorokia 5,000 na tugaciandikithia tukura tukaewa macini cia kurithia nguku kumarithia nguku kuthambia ngari ana betu ibathambagia ngari na nyaciere betu ibatonyere kuthambagia ngari tukua mantu jau tujajukia muno na tujekira mana nene
na twambaniria na antu bangi kuona tugatobora atwe kuma turatura mujini tutiona antu bo tuona ekoro mjini be kuntigwa na twina ikundi ajoko ona turongi aramisi twethere twina ikundi bithatu twethere turi ekoro 110 na twethere twisemanagia twina ikundi bia table banking kwa umunene mwenda ithea itukuromba inyara misie mosi itanirie weje wone ekoro baba tora mjini totora akorumo tukira baba tu toruga kanga totitango genge manda gwetu tona tutetherie itwatiganire amantu jamae tutheretiana betu tuthomithetiana na tutono tethio yabo tona ntukwereko ibwaga no tobo tutumira maofisa batwira kwina mbeca irio na tureteri mwana wetu na ngero na gikeno gikingi ekoro baba ne bagongete mwenda ridhane bakubategana ritho ria mwanya na kubatarakire baingi babara bakagunekana mubango jo kumakire thirikari nene mubango jo jwa gukire mitore ya karibande goro buru jini twena ikundi akwe thate gintu tutona mtugoturekera mantu jaja na aru agatugwiritwe tukwirwa twina project tumba kwegwa machini cio tuma nguo kwau ekoribo gwiritwe buthomithwe gutuma nguo kwina machini cia gukomorithia nguku batu inyoka ja mwenda ithia gwetu twina inya tu iguturithagia nguku ijiri ithatu aguturetera obisi ya MCA mashinani aja ojo tutwera miaka 70 tutona na twena antu baba ingi lakini bisi ewe mwenda nera turetera ariko na ikyo gya tumatuga na arwa mujini twende ne Meru County araka unera atwenwe aiti aturi nawe no tonora to monto bobo dara nkorone cietu uri kwanza bakiuga na aja thirikari tigwitangugira batu lakini tukona thirikari ne gwitangugira na thirikari ne endeleo ano tutedia sana tukuona kwau ara president atwirite agatwita nthi turi ekuru ba biashara inini mwanka twitie eguru kwambiria kuthithika nontu narua tukureterwa maendeleo masinani kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Imenti Mbeta Mutugi wa Kiambi Kagithina kau nabo akoro ba Kianyaga ni baumiritie John Kinyua ore mukarigite wa vugu amu gwitonya kirengorumanio cia OMCA kiri wandi ya Bogeta naria nandi bamuritie amu kwithira gikutha utonga ntere ningi gitigira kuri na maendeleo maturene ni ripoti ya Jeff Wagituma na bwantu arume bagaru ya Kianyaga ireri wandine ya Bogeta ya Bogaiti South Imenti ni banyuithetie George Kinyua na wokuromba giti kia MCA ntereji muma na kinyankuru kikuga bakamunenkera kura na kumugwata mbaru kiri kithurano kinene kijite ni kenda gakinyaniria mendekithia jao kukurukira utongeria buu na kinyankuru kiethire agitethia mugongo nagwe Kinyua nontu twagwikia nontu mbije ugakuruka uthenkanja ugakuruka amen wona tukugwata mukono turi Kianyaga giki twigarweje uno mwanka ukuruke Mr. Kinyua Kianyaga giki tute muntu wandiki wakanjweu wakaunti yetu uyugwe ugatuchwira no kaugeku amen tutiyokara twakoramba kinya munini okuo bici aumentureji nontu turi na thoni na karo eje ni endete kithomo na ukaria kana kaeje iri na koigatejanirithwe ruchi ukareka geta mbere gutejanirwa nkuruki uri meretwa au ni untu nawe George Kinyua mukirite na gikeno na aru mbugende na nkatho inene muno na impingi kiri ya kariba Kianya na garo ya Kianyaga ya Kamega no nto bakumira na big number ni kenda na arua bakathithia kiatho kira twina kiaja ndene ya garu eje ya Kianyaga irabeja guntawasa narua ya oni mwana wao ura wetete kukarira gite kia Bogeta East na togwete kaneria gutonge ioni baga support mwaka jo twetete jo 2027 agasti tariki 10 na utauga togwete kaneria togwete kaneria oni nani nonto bwesima riantore bwa Kianyaga ne kama sege ne gokine rionze kwa njumura ndienda kuga ndi ngitumikira Bogeta East
matunda yakwa jarambetete kuona ndene ya Meru County rĩrĩa nkethirwo ndi munene nkĩbũtũmĩkaĩra nkabo gwatanjara nkuigwa kĩrĩro kĩenu nkuigwa barabara nkuigwa manto ya cukuru nkuigwa kuma nthigũrũ Rombo County ireja gũte mwana watonya ndene ya county etete kwandĩkwa ngũgĩnĩ nĩ bwambĩra nĩ bwagau ndenda narue tũgwatanĩre kinya gwekinya nabwe nabo ngwate njara na nkwĩra antu babogeta east igitarĩra mbĩtĩte kwatha na gũkĩra Mũrungu na nĩ mpambĩrĩtie safari na Mũrungu na ndera Mũrungu gwa kathũya nkoro yakwa akona mbĩjĩte kũrĩa into bienu agampa gĩtĩ kĩu lakini ona mng'ani wa gũtongeria abogeta east na mbĩjĩte gwitĩra mwana wa abogeta east ngũgĩ na mpe gĩtĩ kĩu ũrĩa bababa beto na arua bauga na bangwata njara na baugaini bageta nani mwaka jwa 2027 ndio utogau ukimutongeria ujo na meneretie burene utongeria bwa Governor Reverend Mutuma utongeria na bu George Kinyua augite nandi bwete utongeria bwa Kinja na kinya utongeria bubu nandi ni buremi gukinya maturene na kwareria Mutuma ngavana ntwithinkia ogwe rira twakwejaga gite kia ngavana kuma kire kawira Mwangasa toterigirite ati thirikari igaethirwo igitethagia njemwe kana ijiri twaije Meru yonthe ni igatetheka lakini muthenya jwa narua ukaigwa antu bakianyaga uria bauga batona kinyambi borona kinyambi kweke mwana kingabana Mutuma ngabana Mutuma nkwariria narua kwe muthenya kibiri antu baba bena muthuru no ntukuma urajo kia thirikari kinya singonde utanoneka ndene akamacege kana nture kianyaga ugetega njira ciao kana omenye imbi bare jana inabetaira kana na baba bakaragate kwa uwe ngabana Mutuma no ferete kuraja muno na bugwatanirite na MCA Haroni Thuranira urajokirie kura cia kianyaga arajokia kura cia gokina kamacege kwa njumura arabera mpeni kura nkabwitira ngugi ngabothiria barabara ngaboretera roje ngategera stima ngategera kwandikwa kwana benu lakini mwanka narua ationekaga nonekaga Haroni Thuranira neja goko bakuwa kinya stima ichiaremere kwa uwo gwa Haroni Thuranira kinyara ana norete antu baba bakianyaga no ntote ja kubona lakini ankwere rothingo kwandika mene tekeri ibogwetekaneri mene tekeri kiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam riboti ikaithira itwiki mbirikite mbere akiri metha ya Nteto Meru TV na ugeta kuraya ni tushokerete Ing'inang'inene kia mutindo kangangi kuri Kongo kamechemo kuborera na uthongi gankugwate ukeni aja Bezalel Hotel Meru turigi kumene barabarene ya Meru Nkobo Nairobi Highway. Bezalel Hotel Meru neju muchijwa kuruka mirire na kuthuranira michemanio kenera nyomba chieto na mareija kuguna mukoju waku tigiera no gochemabia kuria bire na shama kumarikonerie tu na bithuraniri na utiabo kinande kuthuranira michemanio kana corporate event modern conference chietu ni gukinyaniria kiwango kiria ukwenda nkoroki turi na free wifi parking ya kung'ana na iri na ukaria gontu gwa kuthuranira biatho na bingi kathumba kumenya mantu nkoroki turingire thimo gukurukira 0794 680 166 Bezalel Hotel Meru, the epitome of comfort.
College, mahali vipaji vinageuka kuwa taaluma. Hapa tunakuandaa kuwa mtaalamu mwenye ujuzi unaotafutwa duniani leo. Kozi zetu ni pamoja na biashara na uhasibu, kupata msingi imara wa dunia ya fedha na biashara, uandishi, kujenga, kubuni na kuunda suluhisho za kifundi, ususi na urembo kwa ubunifu unaogusa maisha na kuongeza weledi, upishi, kuleta ujuzi wa mapishi ya kitaalamu na ladha zinazovutia, usimamizi wa utalii, kukuandaa kwa fursa katika sekta ya utalii na huduma, sayansi ya kompyuta na tehema ambapo teknolojia ya kesho inaanza leo, elimu ya udhibiti wa uhalifu, kuchangia usalama na ustawi wa jamii, mhudumu wa afya, wahudumia wengine kwa weledi na huruma, udereva kwa ujuzi salama na wa kuaminika barabarani. Chagua Embu College. Safari yako ya mafanikio inaanza na hatua moja. Jiunge nasi leo, ututembelee katika mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok ni @Embu College. Embu College, skills to go places. Tudura na gwita na batu ikinya kwa ikinya kumakereni kirewe. Thank you very much. Twambiririe na wonjorithia maturene nabo ni ntere cia amato na ria MCA Ken Naibea arutite uteithio ningi bwa ite na maema kiri ikundi mwanya mwanya bya akari iri njira ya kureta mogaruruku ningi kokeria mugongo kiuchumi ebai inya akari bagiokira ki muturire. Ni ripoti ya mwandiki wetu Anteto Kumatiani Adams Muturia wathirinja. Memba bamwire wa matunkirithia wendo ndene wondie kanjege shumbo katikane West bombete kwitha kia mukratenta mona ite kumakire MCO Ken Naibea ara memba wakere bombete kwitha bechokerie MCO nkatho no ntuboriti ngwibwawe rene kenja iturita biashara namba 1 barabara chetu ichiaruoro imwe simwa na ratuthitheria barabara na kiu kio gintu gira gitawa weru ndene nthi kuginya thaira tuwita kwendi into bietu kana irio bietu tumite byo thokone kana mpempe chetu kana mingao yetu tuti nene matatizo barabara na tuthiritie na ibio tuguna na ngwira ritete ndene thoko yetu yonthe itumiene na itwitite na mbere twimiaila kena ntu tukona ituronere weru Bauwa Naibea metaro ringaro ya tuingira muthakari tete yonthe roe na ginya na theka wetagerita ba twenjera ira tureta tukawatwa ni anto njerene muthakara jibwetherie Naibea ibo ikario geta kokono barawa ikathana gaindi okona baba egerendene ibo ana Naibea no ntobango ritete baba ngai akotharime na tutukwate mbaru mwankare ogetabura na imbonete wendro bonene okolokire kundike nkoroki muno no ntobwa mutongoria wetu MCA Naibea atobwetheretie manto akoriaria na ruare nkorwe kwa gekenete na bira bitomete nkorwe kwa kenane kenia mwere ayo amatonkerethia wendro ruare katona mendeleo ya bata ya koriarania tokiona tenti tenti tokemiuria pio tokariara mwena ite katobionete batu kinyambure kaure mafuriko oya bora toronere kianja yake bwethia kuma kiolokia meko kira ya ing'ang'i ruarito kweregero te kinya keng'ang'i kekeya na ratianjae no ntombera ing'ang'i bire ya to eto biona yakatwe na range mpak inkuanga ya mudharime sana ndena manto mengera nkena gwa Ken Naibea tore amwa waito kwete njara na tugeta mbere gutetheria na maromba na wange utierio wakinyanira gita na mbere kwari Ken Naibea nombete kwithira kitaririo ritingwe bwawe akiuga geta na mbere kumba kwithira kiritira kariba wondie kenja ngugi orambete kwithira kimenere bomba siasa bara bomete kwithira kirombete gikemche wondie kenja ndinkona kuri ungi baraumire ara lairangi baira nangwire ritiro 2024 2025
ati yaka utingwire o muthake twerwa atiri wo kurombete KMP rekana na KMP katote ure urombe KMCA bokenda kiondo kwenda kiondo muntu nabweri kuimenya na akamenya imbia kwenda na mantu yaraita kubwethiria antu imantu yariku kana tebo loi nontu ngwechi akwa ndene wodi ekenje iwi ichikwaria na babwe kamborie loi antu ba matu kirethia wendo kuma bonchalere 2022 ibo toira mbona chiathone bienu ibo toira mbona chiathone bienu koi kumaanisha woni nteritangu eno ntu bwa siasa peke yake kantoira na babwe kuma mwambererio na kinyanende na tutaendelea pamoja Vyaburu atutu na kura 22,000 kuibange majirani wodi aba ina ngirikenda batuka tukwenda kwira kinya county government population yetu ni nene na muwate ito kwenda yo munene obra twetete atia bora tuingei yes tuteme akwananwa na antu baina ngirikenda tia kura kana baina ngiri 10 kana baina ngiri 13 batwe itwe giant na ito tobweri kwendra tukene ngero kembafulo kyo mve ankuretete support ndene ya gikundi ke tukuretete ite amona achore bakwa itukuretete tent turi na achore bakwa nekenda mwere ya yoyo amato yomba kwethira yoyo kera na yokimenyera mbi barabangi Keripoti la Mero TV kumatia Mbetara Msimoturia wa Terenja tutegere bamwe ba akari kuma ntere shia municipality ya Mero bare abatete na mbere konania korea kwanero kwao nontu bo muswanda na mawatho yaiye kongelo kongarama ya roje kana mari ya roje bagita na mbere gukuthuranga ikutho itagarire ria rwangirwa mewasigi urugamiri borwe na ugai borwe kire municipality ya Mero bakioria ngarama ya muturire kwirukira gwito ngarama ya roje ithire igitegerwa na ridore thaga ripoti MC Mwitonga na tumekuja hapa leo kujumuika ndio tuweze kuleta malalamishi yetu. Ni muthuro juria jurikitie kwithiro jukionekana ne ya mutindo ajwa kangangi nuntu bongere kurwa ruji rujikene ya Mewas kana Meru Water and Sewerage Company aria bombita kwithiro bakiongera ruji bunene. Maji imepandishwa mara 3 ama mara 4 kuliko ile kiwango ilikuwa hapo mbeleni. Kuna hiyo kitengo inaitwa WASREB ambayo huwa ina regulate mambo ya maji wakiwa wanajumuika pamoja na the different devolved functions za regulators wa different counties. Na kwa hii situation hapa ya Meru, WASREB walijumuika pamoja na MEWAS na wanasema walifanya public participation last year ya kuongeza maji. Sisi kama wakaaji, sisi kama wanabiashara tunasema ni nani hao walitoa public participation. Leo kulikuwa na maandamano, kuna maandamano mengine inapangwa. Hawa ni wanabiashara wa Meru, wote wanasema wajui hiyo public participation ilifanywa lini na ilifanywa na nani. Ikaja kuwa kama Chamber of Commerce ambayo is a big stakeholder kwa mambo ya biashara ya Meru, hawakuitwa kwa ile public participation. Ni nani walienda kwa hiyo public participation? Na kwa sababu ya hiyo sisi tutaenda kuchallenge all those gazette notices zilitolewa na WASREB, all those tariffs ambazo zimewekwa na MEWAS, na tunaomba kwa sababu tumewaandikia barua tayari, hata kabla tufike pale wafikirie na waone kwamba ni vyema wajumuike na waongee na wananchi. Tutaenda kotini na tungependa koti tusikize. This is a public interest case na hawa ni watu zaidi ya 300,000 vile chairman amesema wanakuwa affected in all those 5 wards specifically za North Imenti ambazo MEWAS inapeana maji. In the meantime pia MEWAS tungewaomba mkue na uvumilivu. Tunajua by 21st ndio bills inapaswa kuwa due. Msidhulumu ama kuumiza watu wetu kwa sababu mnajua hii maneno tuna challenge. Hatukubaliani na hizo tariffs vile zimeletwa na hizo rates zenye mtakuwa mmeweka. Po mungania kiaria kinyawe atetigiri na ugite jaujo. Irona ndio kuirwa besiro raraga uri majana. Rora ngiri 10 akerwa ari ngiri 30. Na turiuga bakiongera ruchi turebo wasire batu tijona turiaga beje cietu MEWAS. Wasire ibakeja gutuirire baithire maandamano ile bayira kuthike public participation batira ruji rukongero baitajana ruji ruo rwongerio tu mtumba kuita biashara tinga tuiro na ndetu tutengo kile tena ruji
Ndugu wakili aruga ruji no mwanka thirikari therere kunengera ruji na ruji rwetu rakathita iruru tunyunyaro mewasi rakathita rambirwe kwendi ino kwendi nyamiru bakwendi rakathita kana yani soso tetu kadita takatumete mi na ibate tuguride koza tukenda ya kaupe iki antu tu jana nde ngida kwera tu miru na nde ke ruji ne kenda na nde batu turiwa ruji ungano kinya ruji rwali oro mewasi rwambe irwale adina ndo antu barale mabule mbiru ugeta kimas wethera kwi kintu ya 30% batero mbaku ya ruji na nde bokire jana iguantu 70% batero mbaku ya ruji na nde nyo ataka bategete ugoria taka baba baiki bakare inde bakire akambe shire bakumba kuruki ya kuriyire itumbeka ndo ukariye mtu mbeshire atena cyo teko kagita ruji rwawe nuko menyana nde magara jara ke doragare so toga tutire ya ruji rumbesi na tuera wakili inete kotini arunge matyo tatu inajo ile maneno tuko naye na ile tumeongea mambo ya ile shida tuko naye ya maji, na sisi hatuko kinyume na serikali ama sisi hatuko watu wa kutii. Wa biashara ni watu wa kutii. Tunajua ile ushuru tunalipa ndio inajenga meli yetu na ndio inatusaidia serikali iweze kutusaidia kwa kujenga Meru ama kujenga serikali yoyote. Lakini kile kitu tunaomba ni vile tunajua ile kazi imefanywa ni kama kusabotage serikali yetu, ama sijui kweli kama kuna hakika ile watu walikaa chini wakaangalia mambo hiyo ya maji, kama waliangalia kulingana na vile uchumi uko ya Kenya leo ama ile shida tuko naye katika nchi yetu. So ndio tunaomba tu mambo ya maji inyamaziwe saa hii, ingojee mpaka tukuje tuongee tujue shida ile imatatuliwa na njia gani. Na jau nijo ndakia kuthirwa nkigua na nkiona mbita MC Mutonga nkiripotera Meru TV. Nande riri nire gita tukumurika rogonoro mwanya kaiji gitu amu ni utheteri bwa kioto gia kana ga kaiji kwa gita thirikari na andu angi mwanya sheke thirikari na inya ikundi bite bia ke thirikari nibithirite amu bikithetera ningi kurwira kioto gia kana ga kaiji indi no ugututira kioto gia kana ga kaiji no ukothetera kioto ki no ukayira kana ga kaiji karakinyako kadirite amuga gikurukira mathina kathomba maitia na mainama indi katina ritho ria kugategera gatina njara ya ukagwata ningi gatina wa ukayika ni ripoti kire gicunjĩ kia mbere kithurani ni mwandiki wetu wa Nteto Mwende Olaiboni. Kiriro no rotoro mwanya kaije geto no tulaithiritie mantu ya maingi jara yarumirite kanaka arane miaka kathomba riu kuma rwendo ro ukiria kanaka kalero kwambiriria ende kiuria kira kinene ne atire kanaka kaije kakaulanire buru nthuki ya gichunga kuma bore ni bethirite bakibwithia mutaratara yo ukiria kanaka kaije bakilaithiria mathina kathomba jara kanaka kaukulukiro ntuba kwa kanaka karikinyamare ne kinene na nigonka katena mtu wokalaithiria kankwenda gua Mboi Charlotte itumikia Mumeru gua Mboi Charlotte na Karue Mumeru akaritio Mboi Charlotte tene mono na mukaritie na inya mono aiyunwe family thina iria nene buru irio nyingi ici akana kakayeje gateona muntu wa ukaritana Nteto iria kabwirite kuritanwa mbere ugatega tware akigumi tware mantu ja maingi na twakura muntu agetaga rune akurua thai kana gakaiji gatina muntu mukuria ukara kiatho kia gichunge na mwatia jureo na kinyamba bwi nkai bari baba thinera twinio ndene buri ni mantu ja Mboi Charlotte neglected na katukwenda kuona kethera bombika bagachoka uria Kimiru gya kari na ituru gitendo eu igitama for the last I think about 5 years, lakini na litu kuona joka tuina breakthrough kidogo tuli gichunge na mungatia tukiumbaga kwithwa tugichokia na nthiguru ichoke uria bwirite ukara kwina thina ya mwana mwiji na we emphasis mwana the boy child, but it could mean to neglect the others because family is not complete without all of us, lakini emphasis ni mwana the boy child
because that is the area we feel we can input. Tukuona tuambiritie bwega na mbuga next year time like this no tomba kweja na resort. Kuma kiri mathina Kathumba utumiri bwa ndawa cia mbogita utacukuru na ndo cia kimombere indire mathina yayo nthe kuri muntu yona na yonekana ri na atia kana kakatetheka kiria tongeria mumbungu wa buri mugambire ndikiri na gutaririe talia riria ukiria kana kakaije riria gitumi akiweta matalia yangi Kathumba jara yaumba utetherio ntububu kinyanira twina mbatini muno no ntwakuru nandi baracokere kujukia raini yao nturene mantu ja maingi ja ntura jatigera mutongeria jatigera pasta tojo jatigera mutongeria tojo jatigirwa kinya ekuru nande akuru betu bagwitikiria itwagwire na ituri tayari gucokanire na kuga sore kenda tujukia jukumu yetu tuli akuru ana thiria neta tukengejia na babetu tiba baingi bambageta university lakini baba ingi bena talanta ciao ikio chamani akuwa kwena sports tuina ujuzi mashinani tuina volunteer studio tuina short courses kenda na betu na tuba kibise ni maye nebo kumenyekana kana kakaije kare thine nene ende kumenya kikwebu kutethia akuru bagichonge ne bambirite mubango yo kwantha kai mubira na uniform cia misetho na nikenda kaitakara na babare ciani ne bona kanya kosemania na bona kwaraniria untu burabo kwirigirwo kureta ugaruruku bunene program giji tuonere ni opportunity ya kuumba kuleta akuru na vijana amwe nuntu gutiumbika tucokaga arune na twaturaga na ndi au gikaro kiu kia mubira tukethwa twina interaction ya akuru na ba yuthi tukaraniria ndagika 10 tu twabarombere ndagika 10 na ituthithitie program iu twathiria testing murinya na kirua twabera turenda ndagika 10 twabera biugo biire bithatu bora baga kura bakari bora bakarithia nja ciao bethere viral models cia babangi bakeja nyumene nontu batu na nditwa bebera ibo bagatake over ni tugwita body initiative ya mibira kenda ana bomba guchetha miri ya inya na bomba kwa empowered jonto tuomba go empower ale njeo ene tukaumira kienine tukomba go empower tukamenya thina iria baina cio jana pia bingi bina talent na no kuona mibira na ndene gukiria vijana bakari wa kuona riziki na muntu atingi menya na talent atumirite kianina na aria gucokeria akuru nkatho jonto bagutwa mibira itugwitikania kuringana na ikaro bira bugatwikara tugatetheka ugomba gutwa moral support na gutu support na gutwira mantu jara tutikumenya na itugwitikia kurukira project ya youth tukomba gukira muno kinya ke mantu yetu ya youth na youth baba ingi tugwitikia bakaomba kumumakinya bara batonyete mantu ya ndawa cia kulevya na mantu atiagirite na kurira mantu ne jande guru ya tugatirima na tugarirwa tukathithia practice tuketha twina ngwatanio nyingi na tukomba kinya mantu ya wingi ya ingite ya wamba nambi tuyuthire tukacokanira mu tukombe kupangania bura kinya mantu ya tukaika tu security tu batu tuyuthi no tukaomba ntuku ya royo kire gichunchi kia biele kia rwano ruro mwanya kaiji geto tukawatanira na atalamba ke watho na bangi barabari mustari na yombere ukiria kana kaka kaije na nikenda tuwatomenyo kethira nthiguru iri rwano ro kumenyera kaije kana ni ukathiria mwende wa laiboni rono ro mwanya kaiji geto gichunchi kia mbere Meru TV.